There was this car eyangena 1992 abathi 325 IS bathi zasambe nkosami evolution 2 Kosi ngase macro le yakudala eyasha sathi sangena nje first street city right sayithola imili ibhekele esiphambana nayo eOrlando le moto beyi1 in fact eSoweto bengiyazi mina la eOrlando bengihamba bengayiboni manje bengiyazi eOrlando khona undoda abathi Terence Mayaba bekanaye ebovu masivela sivelela phezukwayo I'm driving this stallion ngiyahlika istallion ukhona umuntu driver oqhubeka naso siyakule IS manje mangithi ngibheke emuva kwami kulandela ibhotso kulandela uTebuga baphethe ibha mina ngivela ngasibaba ngikhamba la nga driver ngifike ngivule letho simayithi yangibheka ngishaya impama kakhulu iphume letsotsi mayiphuma ibamba ubhotso ngalo uTebuga uhlanganisa insimbi yazihlukanisa uqeda ngalo ngale nalo ngapha bamkhumulisile hamba namawashi imoto seyicimile ngithe start imoto wena hayi kula lisho lishi Nkosi yami ngiyabona kula kwazalwa khona utranga lelo langa lelo ngoba hey uphuma kwaleya moto iza eSoweto iyogibela Main Reef Road hayi khona upractice wathi upreach ngangamfuni ngangifuna ukuzwa lento eqhuma lapha emuva manje ifront loader ngiyazi sabathi ngiyacima ngenzani hayi ayicishi ngicina ngishanje itape kanti izopressa le button elithi eject ya eject face that's how ke manje sesizwa lela phimbo sengiyivula ke iyacabanga ke hayi yona inengqondo iyacabanga I decide iyacabanga qala angabe ngicabangisa la phezulu sikhuluma noNkulunkulu manje ngobudala bakhe in heaven as bless asibusise hey sihamba seSoweto 3:25 ngithi noma ngakungavela i-311 bathi Bon Jovi noma bathi nayi sasibusisekile engeke sithole yayihlangana nami ngobudala bami yazi leya moto kwakungathi ithengelwe mina ngathi ngiblessiwe siyongena lapha eRival siye Coro Bricks za la Range Show hayi hayi hey kuqhuma into lapha endlini hey nalabantu abalana bayibiza ngeyithakazelo bayibiza bayangibhambatha nami bayishama dashboard bavela phezulu bayachopela bayililizela ikhuphuke sithi la singena la ngase Range Show ngase station sikhuphuke soqhamuke eRathini masifika sime eRathini masibheke le zone 5 kulaba fethu abaningi baphelela khona ngoba kukho amadoda ama-jealous boys ihelehele zima lapha so zonke zihlike freeway ezingathi ziyabheda hey qhume esinye isibhamu lapha bayafa bafethu so sengimile lapha ngibuza la madoda nginemadoda nayi imile lapha na ayishanje ama-park light ama-blue uyayibona imile ngithi emadoda niyayibona le ndawo bathi asiyayibona ngithi manje nithini bathi ayikho enye indlela engene eOrlando yiyo le ngithi siyakhona ni ready bathi hayi libe lingena yazi bhuti Mawubona ngithula kancane ngiyayibona le picture. So ngase Range Show yayihlokile amawashi. Ithi izakhala amaflake phambili. Kuyalilizelwa bavula indlela. Akhohla. Ithi yaqhamuka ihamba yodwa angazi ukuthi yaphelelaphi. Sathi masiqhamuka singena la egarage today bathi garage ka put Ivan Cross. Zone 1 ngaka zakzak. Ha buti ngene egarage lapha ka Ivan. Uthe i535 iGSI i41 iBerliner i528i zime zonke kukhona ODR kukhona Orla Fakes kukhona hey babize bonke bafana basethi proof RTZ hey zikhona zonke ikhulu egarage kublonywa lapha alile ngangena hayi ke yangena 325 IS hayi ke yangena ukwambona umuntu omdala aphenduka umntwana ngangikhala kuyibona le moto uthenza umhlolo othola odi abapapa ngathi abantwana abancane belilizela beyibiza ayakudlala kazi bayingena egarage ngithi babelilizela bekhala njengabantwana kukhona abathi shaye kukhona abathi thulise kukhona abathi yenzeni ngazange ukuthi kwenzakalani angaka understanding le moto kodwa sengizwile khona ukuthi hayi khona la indaba zila